laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. allo assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi. na laa toon? min jaram na laa toon? janta alhamdulillahi. onon tolle? alhamdulillahi. assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. on jarama vraiment yewtere nden yo Allah o nani men wona nanuɓe jaɓa ara yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude. ara min andal angal ko yowiti komi faala andude fi jiharaji kamen musɓe innayi jonta goɗɗo taƴu endam musidɓe amen ɓe noon nodda e men ɓe inna ɓe faala wadde jihara kamen ɓe inna ko fo mo beeyo addu goɗɗum sa addali ɓe monantoma e ille ɓe indi e ille men nanino fi ziyara on ko bidiyano toon ay on noon tigi warrata ɗum ɗum. mi faami ɗandal mon ngal e honno wiyete ko sifi ɗon fi mon ɗo kon haray koko woni dogude hakkunde meɗen enen julɓe ɓen hay gooto duwaka forsude goɗɗo yo yahu waɗa ko Allah yiɗa yarlaake. laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. ɗoftare ala na tagaɗo hara ko e dow ko Allah wona yeddede. musidɗo ma on si noddima ɗo fi waɗugol ziyara era harayɗe andi bidiyaji no woodi toon fiya yahaali ɗon ko monantoma ɗon ɗum tampitama hay hus par ce que Allah tigi no suti wona ko moƴƴi o nodduma e muɗum haray on onon o mara probléme hay hus si tawi woni hiɗon hooli wondema ko wona waɗede toon kon haray ko bidiya wona ko Allah yiɗi yarli haray ko ɗum ɗo woni jaabawol ngol télémango sengoɗo wona ko juuti. assalamu aleykum on jarama. assalamu aleykum on jarama albarkallah e gon ko ɓuri moƴƴude. allahuma amin. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. susa ene jentiɗo. cheikh ahmad on jarama fota weltanama batte Allah waɗu en eɓe yimɓe ɓe tawata imo manti o yewti so tawi ɓe nani konnguɗi makko no yewte ɓe ƴetta ko ɓuri konge moƴƴude ara waɗare nge yimɓe nanayiɓe ko ɗowta kon ɓe wiya ɗum ɗo koye tiɗi aramɓe ko Abdoullah e ɓuri adde fi France haray landalal ngal ɗo ko woɓɓe no landi ɗo ɗe wonde so tawi sonnajo o heeɓi jawdi faalama ittude jakka so tawi no sella ko ƴettani jawdi ɗon o jonna moodi makko jakka ko itti kon fof ma so tawi o fecci hakkunde o jonni moodi makko si yalli no sella ko ƴetta jawdi makko ndin o jonna moodi makko jakka haray ko ɗum woɓɓe landi ɗo ay awa inchallah wara min faami landal ngal ko landi ɗon ɗo ko tawi woni debbo hara mo jogii jawdi tawi mo wawi ƴettude o jonna moodi makko honno wiyete debbo on ay dépense ugol moodi makko ngol ɗum haray waɗɗaki mo kanko debbo on ko moodi makko waɗɗi dépense ugol ɓeygu muɗum amma noon debbo on sino jogii jawdi moodi makko tawa hino naati e ɓen wi'aɓe ko fukara ɓe sifa ɓen e honno wiyete gaɓe jonnede zakka ɓen haray mo wawi tude o jonna moodi makko ɓay haray moodi makko no naati ɓe wi'aɓe ɗa e tawno haray waɗɗaki mo kanko debbo on nafugol moodi makko ko moodi makko waɗɗi nafugol mo kanko haray moodi makko tawni no naati e charte ji wiyaɗi ɗin so on tigui timminiɗi haray mo hani andagol zakka haray mo wawi mo jonnude ka faamu am min joni noon tawi woni haray no woodi ustadi ɓe goo wonɓe jentade ɗum haray ɓe wawi wallitade en haray ko fino ɗina kan te laaɓira yaawi onete sellira wonɗen haray ko ɗum ɗo woni ko mbi faami nder toon. Naam landal ɗimmal ngal wo ko goɗɗo no fokkiti hajju ɓe wiimo ko be o yaha o ndaaroya ko ndaaroɓɓen ñalaande nde o duma yawde nden si ɗum ɗon moƴƴanimo masine moƴƴa o yalli haray on ɗon si yehi ndaaro si o yehi hajju haray yalli hajju makko ngun no selli ba haray no wi'a wonde mo yehi ndaarugol haray Allah jaɓata dewa makko ngal o yalli noon haray tawi o yehi noon o ndaaroyi ɗum ɗon si tawi o yehi ko hajju haray hajju makko ngon no selli. telema fi yawgol ndaaro on hono siforɗon noon yaafo ɗon maɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki wondema si goɗɗo yehi ka ndaarowo hara o yahu tum haray Allah lan ɗo jaɓantamo ko julta kon embere balɗe 40
amma si o yahi ka ndaro o ndaranimo o hoolike ɗum haray o yeddi ko jippina ko nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Joni noon ndarugol ngol ɗum ɗon koko harmi. Goɗɗo duwaka ɗoftade goɗɗo e hoore yeddugol Allah ko ɗum wowolɗen fi mum nane woɓe no landi landal ko yowndiri ɗum ɗo kadi seeɗa ɗoftagol tagaɗo e hoore yeddugol Allah. Honno wiyete ko sifa fi mum ɗon ko fi affaire julde kono hadis on ariri noon o yahi honno wiyete ndaaro après o yahi honno wiyete o waɗoyi hajju makko on. Bon haray onete ndaaro ko yahi kon haray ɗum ɗon ko tawa ɗum e bakkatuuji hulɓiniiɗi par ce que haray honno wiyete o naati ɓe nore men Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki ɓen honno wiyete nder balɗe japanna e Allah ɗon jaɓantama ko woni kon juulude. Haray ɗum noon ko tawa ɗum e bonna e ɗum golleji goɗɗo. Amma noon tawi woni hara on tigin anda o yahi o ndaaroyi on ɗon ñawre makko nden ko feere. Amma noon anduɗo tewi on ɗon haray o defi hoore makko probléme molnaɗo par ce que haray o honno wiyete o yeddinola meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haray ɗum kadi ko tawa ɗum e sirkuji noon. Haray ko ɗum ɗo woni ko mi faami e pilandal ngal. Aywa on jaram fota yo Allah ko mbaraji ɗi mbara yimɓe goo kadi no ko ligne haray min salmini on haray min contactoye on e numéro ji ko jonnuɗon kon fi ko lawol kisal haray mi anda ɓe naɓani on numéro goo on iyari haray Mouhamadou Aliou Bari e woni sagataɗi mon haray numéro makko oustad Alpha ñom mo ko téléphone mon kono gasara on iyara haray on say ɗo wawi mo contactude oustad Alpha ɓe wawa on jonnude numéro on informe jama inchallah. Assalamu aleykum. Yaafe ɗon minute oustad Alpha ɗum ko wonɓe Belgique ɗo wonɓe sarenten nden vervier ne voilà numéro honno wiyete ko ɓe addi ko mi hendike mo ɗo mi wowlimo ɗo sina mi fayi ko oustad Abdallah France lawol kisal ka duwiɓe ka naam numéro ɗimmo on ko 32 naam 497 711 497 naam 1191 1191 ko ɗimmon ɗon arano on ɗo ko 33 75 85 44 347 ka voilà awa mi weltike fota tigi tigi on haray on jarama haray men contact o yayi on inchallah kono mi wiiri noon si komi woltimon ɗo kon hewtoyi haray onon kadi weltanama fota eɗon jarna haray walan ɗon hokko mbaraji ɗi. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ɗo mi udditan ɗo hikkiɓɓen ɗo inchallah haray woɓɓoɗɗo no landiɗo jondi sonnajo goho womi landanomo ɗo o hari mo yaltuno yehi e haaju makko ko artata noon haray tawi fana on heewimo ka ɗatal o rewi o yi juulirde ɗon o rewi kono on anndi minen ga juulirde pakistanais ɓe mbuyi ala hara ko sonnaɓe juula kono toujours ara ɓe waɗi ɗon wona ruumu hun ni e samre hun ni wona ñaaɗuma so tawi goto no ari no wawi juulude ɗon ko woni tun hara ɓe ala ko sonnaɓe yaha juula ko naati ɗon noon e fi juulugol ɗon tawa ko toon ɓay hari yoni woni yo juulɗon so feƴƴa ɓay hari mo mari rewoygol kadi nokkugo ɗo yo hewtuka suudu e joni noon hari ko juma hannde kanko hay o wejjitino ko juma o niyanaki juma kono o hewti wo ka ruumu hum ɗon tun o naati tun kono micro ji no waɗa o nani e imam on no hari no lannude hutuba no qawli qawli hada o anditi jaka ko juma o annda ɗon noon o ronki anndude ko o waɗa si o jokka e ɓe juula juma on ma si o juula e fana makko on wo kono o juuli tun fana on o jokkali ɓe ka juma ɓay wo hari o annda ko o waɗa e o landi lanɗo on no min joni accu ha ka bayana kikkide mi landanomo joni ko ɓe faala anndude ko tawi woni hara ko ɓe juuri kono no sellesi sella i par ce que ɓe tawi imam on no gaynde hutuba imam on darni fi juulugol juma kono kamɓe ɓe jokkano imam on ɓe juuli fana on par ce que ari wo ɓe annda ko on ɗum ɓe waɗata ɗon ella ala ɓe jokkayno tun on no wiyete hay woni ɓe anndano ko juma si ɓe haa ɓe hewti toon jooni noon ɓe hewti toon ɓe anndi ko juma wiyaka yo on tigin anni yo yaha e juulugol juma adi o onete hewde ka juma toon si o annima kon timma ɗon ɓe wawno o tun ka ɓe nani ɗon imam on no inna qawlu qawli hada ɓe wawnamo tun jokkude ɗon ennete si ɓe fuɗɗike julde juma on ɓe annio kamɓe kadi ɓe juulde juma ɓe jokka ɓe ɗon ɓe juula par ce que yawmude juma
jonnom e honno wete ko ɓe juuli kon ɓay woni ɓe annda hara hino selli juuli maɓɓe ten hino selli par ce que ɓe annda joni koko ɓe anndi kon ɓe hutori goɗɗo yo jogito ko o felliti kon o terto ko o sikkiti kon ɗo ko addande ɓe ko nasiha e yatagol ɓe ko ɓe waɗi kon kadi haray hino selli ɓay woni ɓe annda kamɓe ko fanaɓe juuli fana maɓɓe on hino selli kono fiyeso si woniri noon haray yoɓe jokku ɓeya ɓe juulda e juma o wonde kala hay si ɓe annda noon onate ndeñande ko juma wallahu alam. Naam, assalamu aleykum. Ɓe naatirɓe numéro France. Naam. Waaleykum salam. O hiire janna laa toon? Janta alhamdulillah. Usayi no jenti on ɗo. Assalamu aleykum ustase. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naalaa toon? Alhamdulillah haray on jarama fotta de batte ma ko yo Allahu lanɗo waɗa on joddi mum alijanna waɗa men nani jaɓi ittana en ɗiɗo sen jaaji sabu hiɗe heewi haray landal ngal koko yowodiri e maako mo gon ɗo ɗen haray noon mo Allah newinani ardugol wano ka leyɗe janane gaaɗen hara noon o heɓata feere noddugol musidɓe makko ɓen ka téléphone ji tuma wo hiwroɓe woɓɓe maɓɓe noon seytina toon ɗen ɓe sikka haray ɓay on tigi ari ga kañum no newani ɗum donc on tigi accitiɓe hayciɓe tawa haray ko ne angal newanagol on tigi ngol heɓugol unité noddaɓe tawa wona ɗuɗateɓe connectade joni hara noon ɓe wawi wasi ɓe seydinanayo tigi hande kay hay sa noddoyiɓe hara ɓe himma fota e yewtere moon hara no wawi wasi ɓe seytini si tawi ɗum ɗon kadi haray kañum neɗɗo yaltuɗon no mari on ɗon probléme ɓay haray wonde on tigi etoto no yewtidira e maɓɓe kono hara ɓe wawi wasi ɓe seytini a explique ay ko fewndi ga kon kono hara ɓe fewtinaki fota si tawi haray ɗum ɗon kay no mari probléme on landi kadi holandal molanangal wongal dogude hakkude meɗen moƴƴa enen e wontiɗɓe leyɗe Europe gaɗen haray koko sifi ɗon ɗo kon fi muɗum enen ga wonɗo kamen Afrique to wata andude ko honno goɗɗo ma piiga e dogugol jawra jolda jinda dawa yalta e jangol joni noon si onon on étiquet ɓeɗo ko wawɗon kon fi tokkugol en hakkude mon onon e maɓɓe tawi ɗum yonali ɓe haray onon on mara probléme hay fus on mara bakkato hay fuy par ce que on wata waɗande ɓe ɓuuri ko wawɗon kon heɓu ɗon feere mum kon ko ɗum waɗanton ɓe so on heeɓi feere noddugol ɓe on noddi onon o waɗi goɗɗo ko nanguitirte koko o tewi koɗo wata wadde ɓuri ko wawi kon haray onon o mara probléme hay fus par ce que hiɗon étade ɓeru mon on ɗo wadde ɓeru ko wawɗon kon si woni kamɓe ɗum ɓe famar ɗum ɓe haasike on masna ɗum ɓe monanike on onon o mara probléme hay fus wallahu alam. awa on jarama payku ganno dari ɗo himo jeejam mi womo faala landade awa ella ala. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si goɗɗo mo juuli mo jangi on to mo yahata? Si goɗɗo juuli o jangi koko aljanna o yahata. machallah naɓe jarama fiike Allah waɗu barke e makko. Amina ya rabbi. Awa jarama. Awa jarama. photo makko landi nde ñande mo nawlude kanko kadi yaafe. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama. Wala udditande hikkiɓe ɗo inchallah. Naam natirɓe ɓe numéro mum sakkitori ko 20. Salamu aleykum. Naam waaleykum salam wa rahmatullahi. Ustadi assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tana la ton? Tana wala alhamdulillah on jarama battewtende Allah subhanahu wa ta'ala waɗan on joddi aljanna. Allahumma amin. Hara min kadi ko woɓɓe woni ko landilan ɗo kono minni ɓe mi landantoɓe ɓe maaki wo haray ko wano masalan si goɗɗo no feƴƴude ni wano e ɓaawa kuuru woɓɓe hara wano par exemple ñaamete wano mango ni no aawi ka nder kuuru hara calɗi goo no fewtiri ka yaani ka ɓaawa kuuru hara mangoje goo hino yanude ka ɓaawa kuuru ton hara ɗum ɗon si yani ko noon bonirta woni e bonirde ɓeya wonɓe jeeɓe ɓen alaa e yaltude hocca ko woni ka yaasi woy si hara hino dagano wonɗo e feƴƴude ɗon ƴettugol ɗum ɗon gollitira kaa ko be haray o landooɓe ya bon haray ɗon hino ari piiji ɗiɗi masalan o yii ñaamete on hino faala bonde si tewni ɗon ma o landooɓeya ɗo yo landooɓe hara ñaamete on boni haray o ñaamude mo wata o bonu ɓuri moƴƴude amma noon tewni ñaamete on imo mari tan landagol ɓeya yo ñaamu
hara adi ñamete on bonde hara o landade ɓeya ɓayare na kanko jeeyi ɓuri moƴƴude on hara on ti yalti e sikke par ce que da himo wawa joni ñamude hara no ɓeya o yiɗanamo ñamete on andi haray ɗon anda on to no yaltoyde joni noon tawi woni o andi wondema hara si o ñaami on ñamete ɗon haray ɓeya no yiɗanimo imo wawi ñamude kono o landade ɓe henanamo ɓuuri ɗum haray o yalti e sikke ɗen amma noon tawi woni hara ñamete on ɗo yo landoyo ɓeya ma hara jommum masalan no wiye onete couron no fermi ɓe ala ton ñamete on o bonay woni o wata heɓude feere landagol ɓe ɗo yo landoyo ɓe hara ñamete on o boni hara o ƴettude o ñama ɓuuri e dis ñamete on boni on jarama ni joddi aljanna haray famike salamu aleykum waaleykum salamatullahi wa barakatuh onon kadi on jarama nam haray wudditani rekleya assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ustaz ba assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan wa sahlan wa marhaban tanala e mon alhamdulillah meɗen e jaam awa ɓe gorunden ɓe fof ɓe jam e yettude Allah alhamdulillah meɗen weltiyaka ma nani to mon ɗo kon ko menen ɓuri ɓay min yi programme on tawi ko onon min tawi yomin jento meɗen ka golle kono min ɗaɓɓuno wifi komin jentora nama yalla landa on kafo en baraji ɗin en fof meɗen o famina jama on ko wona wolede kon amina ya Allah wallu e nde nawnare nde sorto hakkunde meɗen sabuna ko nawnare hulɓininde nawnare molanade walla nawnare hulɓininde noon kadi on sifike sabu ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on ora ɗori sheytan sabu ko haasi honnenete annabi adama ko annabaɓen fof kadi koɓe haƴƴira ko sabu ɓay Allah no ɓurni ɓe hedditiɓe ɓen fof muɗum sabu annabaku gon enelal ngal donc haasidi on Allah dandu en kono woniri ko nawnare molnade jalilu molnade noon kadi o kala kadi yara na ko won wattande hakkille mayre eɗen tori subhanahu wa ta'ala kala tampuɗo hara haasidi yo Allah wawinmo muññagol ngol ɗum ɗon ko waajugo kadi mo gando meɗen go o waaji en wo isbir ala kaydi lhasudi fa inna sabruka qatiluhu kannaru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu donc mi firana hedditiɓe non ko ustaz amin o yafato haray gando men muñño haasidi haasotoɗo sabuna muñal mangal waraymo hino wawa yiite nge ñaami toto singe heɓali hay fusko nge ñaama donc torotode kala tampirɗo haasidi yo o muñño ko ɗum ɗon o wawata ittirde o tigi hara eɗen tori subhanahu wa taala yallah o koron baraji ɗi subawnagol en oɗo mawdu o ɗo weltano musidɓe men ɓen ka direction lawol kisal ha e ajja en ɗon e kala jentiɓe ɓen fof muɗum jokkuɓe fino radio o ɓira hara eɗen tori subhanahu wa taala yo allah on naade en fof muɗum aljanna fokkutuɓe hajjuɓe ɓe e jang o jaɓanaɓe hajju on ɓe yahaali ɓe yo allah newinanɓe kamɓe kadi hajju yahunoɓe ɓen yo allah newinanɓe kadi kamɓe kadi ɓe rutto hara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran lakum on jarama fota on jarama mawde masala yoɓon ɓuure moƴƴude hara men yuro madame siré paygoy koye ɗon joni lan udditande hikki ɓen ɗon inchallah ɓe numéro mum 5 93 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum tade waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tan ala ton yan ton on hire jam ɓe gureno jam ɓe fof ɓe jam onolle ton alhamdulillah eyi on jarama yo allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude allahumma amin amin ok ara min ko debbo go innimmi ɗo har ñande meɗe yewta tu wo tawi kanko o anda si affaire ngol toɓɓugol wo tawi mo jogii noon o jibinno neeɓi pay kunkun janɗijo no ko telen duuɓi sappo kun jogii meɗe yewta ɗon o inni o kanko aɗa o anda fi ɗum ɗon wo ko no duwa toɓɓede minni minen de miɗo no duwa normalement no duwa toɓɓede minni kono haray ɗon on mi anda ɓa ɗum ɗon neeɓi joni no ƴettitita minni joni hara mi landantomo ɗo honno mi yiyet ɓilande on ɗo ko mako ɗo wo kon no gerdirta haray awa mi faami landal mon ngal haray ñande o faala toɓɓande o yawa mo waymo toɓɓande ɗum haray on no wiyete happaka hay fus
innugol ko ɗiɗo ɓiɗo ma ko ɗiɗo ɓiɗo ñanda falamo toɓɓande wo moyemo toɓɓande toɓɓugol comme son tigi jibinama ni goyi komi woni wiwde ko garana fi janngugol ngol son tigi jibinama awa jaka komi woni famade ɗum noon kadi ellala e muɗum ñande heɓi feere wo mo wawi wadde na hay fus awa joni noon haray kon no waɗirta bon haray telemma toɓɓugol ngol ko ɓuri arde konnguɗi karma koɓɓen wondema honno wiyete koye on tigin wono on waɗa meɗen Muhammadu sallah sallam ɓe waɗa ni ɗum payi koye goo kamɓe ko tamarore ɓe ƴakkayno ha ɓe gayna ɓe ƴetta ndiyan tamarore nden ɓe waɗa ka hunduko payi kunkum ɓe maka bisimillahi ɗo noon wono enen ga ko ɓuri kon yimɓe ko toɓɓirta ko ndiyan joni haray ɓayi miɗa andi haray yo joni kono wette tan oɗa feƴƴino haray fof muɗum ella ala e ɗum ɗo hay fus e muɗum ala lorra hay fus ñande feere o mo wawi ƴettude ndiyan o anni o ko toɓɓugol ngol o toɓɓana e fus ɗum ɗon ala hay fuy ko bonnata ok awa jarama albarka yallah yoɓon ko de moƴƴo allahuma amine ko tawa ɗum kadi e aadaji meɗen haray ko yela moƴƴo haray ella ala e mum awa albarka bo jarama yallah hokko baraji ɗi waɗa joddi aljanna notaɗala no hokko baraji ɗi amin assalamu aleykum waaleykum assalam warahmatullahi wabarakatu ɗo nande eyi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah usay no jenti on ɗon assalamu aleykum stage waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu to naala toon min mbiɗo mari ɗo landal ko landal ko fii o affaire assurance ɗo ko moodi andar on oto makko on mana tappaɗo joni noon ɓe noon ka no assurance on ɓe inni wo oto makko woni perte total noon ko goɗɗo tappimo oto ngal no gaari ni joni noon oɓe propose animo mbuuɗi fii affaire coggu oto on joni noon ɓe inni ko ɓe mbuuɗi ko ɓe wowli ko no ɓurti seeɗa ko feno ko sonno oto makko on ko joni noon ɓayo mimi innimo mini si tawi ara so ɓe ɗumannoto so ɓe jonnima ara awa o moy yer ko total ko sonnoɗa ko ɗum ɗon a jaɓi noon dande ara ƴaɓugol on ara no moƴƴedi innugol a jaɓa e ɓuuri coggu ko sonnoɗa ko oto wangal joni kanko inni wo ɗum ɗo wo kamɓe so ɓe innimo wo ɓuuri ɗum ɗon ara e lala min joni mi landoto karama koɓɓe mi anda est ce que ɗum ɗon haray no daɗi so ƴetti so jaɓi montan ɓuri ko sonno ko oto makko est ce que ɗum ɗon haray no daɗi ko landa moƴƴa lande ɗon ɗo o gandi nde ñawore ko sifi ɗon fi mum ɗo ko ñawore wonde e leydi ka wonɗen ga ɗum ɗo wona ñawore l'islam ni l'islam no mari ñawoje sugu ɗe ɗo kono ɗo ɓay woni ko sariya leydi ndin wiiri ni on tigille kañum hino windi ka assurance ton himo yoɓude haray ko jokkugol sariya mo ɓe wallini on wata ɗum memminanmo probléme goo ɓay wona kanko ñaawi ñawore nden ko sariya maɓɓe on ñaawi nden ñawore wi jontamo ɗiɗo mbuuɗi no wawno hara ko kanko marno tor ɓe wino kadi o ittay ɗi mbuuɗi ɗo o ittayno joni noon ɓay ko kanko ɓe wi no mari gonga assurance on no wiiri noon haray yo jokkir noon o tertota ɗum memminanmo probléme goo amma so hende ko mbuuɗɗinta mo faala ƴettude o okkora goɗɗo goo mo wawi okkorde goɗɗo goo kono yo jokku sariya ko leydi waɗi kon wata ɗum memminanmo probléme goo ana ko ɗum ɗo mi ande fi ñawore nden wallahu alam awa jaram so tawi kadi wonata elala no mari kadi question ɗimmo kadi landeteɗo so tawi yara mi wawi landade ella ɗum wawi landade ko question handi mo fa landude on est ce que debbo julɗo no duwa gollude e hôtel haray golle ɗen ni haray ko ɗumanna gollu ko weƴƴitugol darde ɗen toon e wuppugol ni coñci ɗin sowa waɗa ménage toon est ce que julɗo no duwa haray waɗugol ɗum ka hôtel toon question mo landuɗen on kadi haray heno heewi tew e sugu ɗum landete ala kulli haalin kala golle tawde ɗen haray welata Allah haray julɗo on duwa kaɗe gollude ka hôtel ton haray mi anda hôtel on ko hon wona gollegol ton kono haray ko ɓuri kon hôtel ji ɗin Europe ɗo iɗen andi golleji ko gollete ɗum kon yontigi ndaran ɗon hoore muɗum te woni o andi ko woni huwude kon wona ko Allah ɗon yiɗi kanko tigi mo wawi andugol haray ɓurtagol ɗen ɗon golle haray ɓuri moƴƴude on tigi ɗaɓɓa nokku goo si goɗɗo akkitiri hunde
sabu Allah jonna mo noggo ka ɓuri moƴƴude ko jogii kon haray ɗon ko ɗon tigi ndaran hoore mum ko woni konngolgol ton tewni o memata piiji ɗi Allah lanɗo on haɗi haray mo wawi gollude tawi noon o memay ton ko Allah yiɗa yarlaaki haray on tigi ɗaɓɓude nokku ko ɓuri moƴƴude wallahu alam awa albarka buyi on jarama Allah waɗa ɗum joddi aljanna jarama ono kadi weltanama Allah hokku on baraji ɗi amin naam ɓe on natirɓe email ɓe makteɓe Bintu Diallo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi hajje nala toon janta alhamdulillahi nala toon alhamdulillah ɗon selli alhamdulillahi usayno jenti on ɗon ustade assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to nala toon alhamdulillah yalla yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude wonna on joddini jannatul firdawsi ɗaɗa Allah con yeesa min ha ɓoye juuta haɗa oustage en komi woni lamdade nane mi naniɗo yewta fi duwa ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi fi ɗum ɗon haɗa si tawi o wawa la répéten e filfanade mo e kadi si tawi hara on duwawo ko ka hisnu muslim woni ou hara ko parti hombo haɗa ko noon fala andude namo duwa fi hafidankako ngunne haray du'a on honno wete yona hara on jonna numéro mo hiɗo wawi noon kadi windude du'a par ce que wona jootuɗo du'a o haray yewtutude mo nden sayi o tiɓay jentitoto haray ɗuma on audio o haray on tino wawi ñoɗa ɗon sumati ƴetta bik windana hoore mum awa so tawi ala ko ismu muslim haray o tino wawi winde ɗo inchallah ɓa haray buyno hatto jinne muɗum haray ko sabu ɗum milando rani haray fof koye ƴettu gollitira inchallah nam haray duwa on mi tamminaki mo ka hisnul muslim ton kono hino duwa on ɗo ko ɓe maka eno allahumma hadi qalbi waslul shahimata sadri allahumma hadi qalbi waslul sahimata sadri allahumma hadi qalbi waslul sahimata sadri ko ɗo ɓe maka eno on jarama ustade hari ko ɗum ɗon yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude allahumma amin eroon ka fo hen ko baraji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e natirɓe numéro maɓɓe no sakkitore 39 53 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajje nala toon enta alhamdulillah onon tolle alhamdulillah usayno jenti on ustaz assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nala toon alhamdulillah ko weltanagol on tum nani ustaz wallah subhanahu wa taala on yoɓi ɗon joddi aljanna aray on waɗani en ɗo ɗe mawdu mo hatodinɗen nanugol enen surtout ɓeɗo julɓe enen fulɓe ɓen kadi haray yo Allah on yoɓiron joddi aljanna waɗɗumen menen kadi nani jaɓi men hutora ɗum ɗo men toro kadi Allah yo ittu haasidankaku hakkunde meɗen enen ɓeɗo julɓe allahumma amin on kadi weltanama fota yalolan ɗon hokko mbaraji ɗi yalolan ɗon dandu te dandu nde nawnare ɗo waɗa barke meɗen wona daña fo aljanna jarama fota allahumma amin on jarama albarka assalamu aleykum rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah on jarama onon kadi albarka moɗo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude allahumma amin nam ustade en joni haray ɗo min wawi on accutude ɗo haray hannde inchallah haray min weltike fota en torki subhanahu wa taala yo Allah weltano on haray ɗo min habbiti on kadi ka radio lawol kisal inchallah haray en torki Allah yo Allah newinan en ɗum programme fuɗɗi ɗo kadi ɓay koko Allah newini o newoto inchallah nani no woniri haray min weltani kon fota ko seeɗa ala e muɗum haray yo Allah lando naɓinan en yani radio men lawol kisal on yeeso eɗen toromo kanko Allah kala ko nanguɗen ko fuu muɗum ko satti Allah lamɗo newnu allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahala allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'lamu bihi minna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. on jarama Sadio albarka mawɗon boy yalla yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude allahumma amin etani kon fota yalla barke hara men salmini ɓe guure nden fof hara en humpodire bismillah
toto inchallah mana kam wirke ɓen gonɗen fof toon aw ɓe nana inchallah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu waaleykum warahmatullahi wabarakatu jarama na musidɓe julɓe tedduɓe haray no andirɗen noon haray hannde kadi ko ɗo bayana men on woni hattude inchallahu haray on weltanama on du'anama nokku kala ko won ɗon haray ka radio lawol kisal haray ko sadi ko tooli kadi haray e juma arowo on kadi be isnillah e leero kadi wowuɗo on inchallahu haray on weltanama yo allah lan ɗon hawtidiri en fof ka jannatul firdawsil a'la yo allah subhanahu wa ta'ala on naɓiran en oɗo kadi radio yeeso e kala radio ji udditaɗi haɗa koko fi allah wowlete inchallahu haray yo allah ɓeydo en faminde dina men kan newnana en hutorgol yo allah itto oɗo hasidanka ko hakkundeji meɗen laɓɓinana en ɓerɗe men ɗen amina ya rabbi haran wejjitali neni gottoɓe tedduɓe wigitegol men kadi ka youtube haray kala bayana waɗaɗi ɗin ɗoɗe e bayanaji goo kadi ɗi tawata hara on nanal ka lawol kisal ɗo haray son yeehi ka youtube lawol kisal haray bayanaji hewɗi hino toon haray ɗon wawi jentade toon kadi bayanaji buy e question réponse ji buy toon inchallahu hara kadi on wejjitali ka facebook kadi inchallahu e lawol kisal hara kadi on wejjitali ka lawol kisal e ka rawda fi sonnaɓe hisuɓe e ka lawol kisal fi du'iɓe hisuɓe ɗon kaka télégramme inchallahu haray ɗon weltana on foppo moɗon eɗon du'ana en torki subhanahu wa taala yo weltana en foppo meɗen haray men salmini goto e mon ɓe ɓengure nden e nokku kala ko woniri yo allah subhanahu wa taala on hessin en ha o hawtidira en foppo ka jannatul firdawsil a'la haray men inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo allah subhanahu wa taala on ukku en walugol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal